Mendung Nabi berdaturi wahai taulan 25 yang tersebut dalam Al-Quran. Pertama fon ulun susun Nabi Adam, Nyan ke intu wahai tengku mendum insan. Yang kedua hai saudara Nabi Idris, lam syuruga dalam mata netop iblis. Le Nabi Nuh mata sepot gepegat kapai, gepeding kenan bala tentera jene begai Allah. Nabi Hud limau saleh nam Ibrahim, yang dan murangan sejahtera pelangui halim. 7 Nabi Lut 8 Ishak ngan Ismail, yuhdi mina suruh Rabbi kurban nasi Allah. Siblah Harun siblah Musa ana Imran, bukit Tur sinar marit dengan Tuhan. 12 Daud lemah lembut mangat tasuk, ia yang dilehan aja dele dedang laju Allah. Temaka lebla ulun pega Zulkifli, Nabi Sulaiman karnia Allah pangkat tinggi, Nabi Ilyas karnia Allah hudib dino, 16 Yusuf belen pengah tansam langkah Allah. Hajrah rupa Nabi Yusuf aibah ade puasa dika permo raja negara Mesir. 17 Syuaib kumu katem seput mata, yang juk tungkat ke mu'jizat Nabi Musa Allah. Ke-18 ulun pega Zakaria, Nabi Ayub, Nabi Ilyas, Nabi Yahya. 22 hai saudara Nabi Yakub, 20 Nabi Yunus lam perut angkat. 20 put ulun sebut Nabi Isa, hana ayah karnia Allah Tuhan Esa. 25 ban mekenang wahirakan, Nabi Muhammad paulai Rasul kesudahan. Bandum Rasul 25 hai bawah hati, jak mereno bedajino bela lole, jak mereno baulama bele lalo. Gadah bobang uro malam telah dedo, gadah bobang uro malam telah dedo.